Yarongo ikaze kuri Talk Sport ubuzima nkwifuriza bya cyane na weekend nziza y'icyumweru cyiza akaba ari match rero Espoir ndetse na Etincelle kabisa rero tukaba tugiye kugura kimwe muri wanzemo turakubwira ku mikino ye yabaye ku munsi w'ejo shampiyona y'u Rwanda tukubwira n'urutonde rwose abantu rwahindutse cyane muzakora subscribe kuri YouTube channel Talk Sport ubuzima kugira ngo uwa mbere ubone inkuru tukugezaho cyane mu gihe Espoir rero umuzamu wa Pascal ari mu myitozo rero kuri bitegura ikipe ya Etincelle rero bagiye rero gusura ikipe ya Etincelle bari buze gukinira kuri stade Umuganda rero ngo akaba ari Pascal umuzamu wabo wari mu myitozo neza cyane unahagaze neza cyane yitwa abakinnyi nyine banabanza munini mwiza arabanza muri yongera Pascal Nkurunziza Felicien ashakiye Jacques Shyaka Philibert Kagirimana Fulgence Uwizeyimana Jafari Niyonsaba Eric wanagaragaje match ikomeye cyane yanatsinze igitego ku mukino ariko gukina na Musanze Niyonsaba Eric Ntigina Patrick Issa Umoro Victor Muridana Mbonyi Umwami Taiba kabisa rero ari abakinnyi Espoir za kubanzamo kabisa za Chambria mu gihe ku munsi w'ejo umukuru wa Victor Sport atsinze 2-0 Bugesera mu gihe Gicumbi na Gorazanje kimwe mu gihe APR atsinze 2-0 Gasogi United kabisa gutegereza kuri uwo munsi nawe rero tukaza kureba uko biza kumera naho mu gihe rero ari nako Marina atsinze 1-0 Rutsiro mu gihe Kiyovu Sport atsinze 2-1 ya Musanze FC kabisa karuko bimeze urutonde twabaye ko tukubwira ko rumeze mu APR ari ya 48 mu gihe Kiyovu Sport ya 48 APR za 18 mu gihe Kiyovu Sport za 15 Demokwari ya 3 Rayon Sport na 33 asigaye na 5 n'amanota 31 gatandatu ni Musanze 31 mu Depressa ya 7 mu 29 ibitego 9 Marine ya 8 35 mwenda y'ibitego bitandatu kuba Espoir aramutse itsinze yahita ijya ku mwanya wa 8 kuko Marine yatsinzwe ibitego byinshi kabisa ifite amanota 23 Gasogi United ari ya 10 n'amanota 22 kabisa twizamukira mu kipe yenda kumanuka Rutsiro na 10 n'amanota 20 12 ni Bugesera mu gihe zenda kumanuka 15 n'igicumbi na 15 bora na 16 n'amanota 15 bora ifite umwenda tego 8 mu gihe Gicumbi ifite umwenda tego 17 kabisa ndashimiye cyane mukoze gukora subscribe cyangwa service cy'umweru cyiza Imana ibarinde.